आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहनबद मरुब पाव केंद्र की मपानथोरम राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन हाइरी भारत सरकार मालेम की ओइना लेप मतमदगी चही मंगा अंकना इंग कुमजा लिसिंग अनि कुनमंगा फावदा लेबाक अस्तिगी टीबी लाइना मुठनब पांदम थमले मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना राज्य से लेरिबा जाति कांगरूप सिंह शांति ओइना नुंसी चानना अमत ओइना लेमिननबा अपील तौरी मणिपुर की चिंगी जिला अहुमदा PMGSY की मखादा लंबी सेमनबा सेल थादखरगा थबक पाइखलमदबा अदुबु CBI दा थिजलनबिनबा कांग्रेस न दाबी तौरी लिलोंग लेबा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ऑफिस तंगसी NIA न थी हुंबगी थबक चथखरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मथंग थागी अहानबा चेयोलदा लेबाक असिदा 5G सर्विस हौदोकलगने केंद्र की मपानथोरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने हाइरी भारत सरकार न मालेम की ओइना लेपम मतमदगी चही मंगा ngangkana इंग कुमजा लिसिंग अनि कुनमंगा फावदा लेबाक असिदगी टीबी लाइना मुथनब पांदम थमली पाउमी सिंह द मांग हाइ लाइना असिना नारबा रजिस्टर तौरबा मियोय खुदिमंगना हिदाक निंगथिना चारिब्रा हाइबदु यंगसिनबा MP सिंह प्रधानमंत्री ना सिनरकले महाकी ओइनसु मी मंगा थुंगलकले अदुबो अहान बतांगकी ओइना उन्ननब होनबदा पाव फाउनब फंगद्रे मांगनाइ मणिपुर की ओइनसु मंत्री अमदी MLA सिंह मियोय मंगा सिनरी टीबी ना नारबा मियोय सिंहबु निंगथिना यंगसिन बिबगा लोइनना सरकार न पीरिबा हिदाक सिंह फंगब्रा अमदी हिदाक सिंह अदु मकोइना नियम चुमा सारिब्रा हाइबदु यंगसिन गदबनी डॉक्टर रंजन हाई भारत की टीबी लाइना इंग कुमजा लिसिंग अनि कुनमंगा फावगी मनुंगदा पुंगुत मुथनब पांदम थमलिबा असिदा टीबी ना नारबा मियोय सिंह मकोइगी इमुंग मनुंग अमदी ममा मपा सिंहना सहयोग पीदुना लाइना असि मुथनब होनबदा mateeng पांगबिनबा अपील तौरदुना हाई पतासेंगबदे 2025 फाउगी मनुंगदा भारत अमसुंग मणिपुर दा लेबा टीबी पेशेंट सिंह से भारत सरकार अमसुंग मणिपुर सरकार नसु टीबी लाइना नाव सिंह दो रेजिस्टर तौरबदे हिदा क्लेम न सांगनाइना पीरिबदे अदु मसी पीब सिंह थीना साब्रा सादब्रा हाइबगी मॉनिटर दो अखोइना आइगोंदा थुंगिबा मंगा सेना मसी येंजनबो होनबनी अदु तुंगदा खुदोंचाबा येंगा अमुक कंटेक्ट तौगेना खली अदु मयाम पुनमुकी ओइनादी कोई 2025 ता भारत की ओइना टीबी से भारत ना हंदवा मालेम की ओइना 2030 फाउ थंबदो अखोइना सही बंगांग अंखलगा अखोइना एसिप तौसी हैना थमजबदी मसीदा टीबी पेशेंट सिंह अमसुंग मागी गार्जियन सिंह पेरेंट सिंह ना सरुग याबियु पेशेंट सिंह ना कॉर्पोरेट तौबियु मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना राज्य से लेबा जाति कांगरूप सिंह शांति ओइना नुंसी चानना अमत ओइना लेमिननबा अपील तौरी लांगोल तरुंग विलेज दा अथवान अबोरमई लेखिदबगी अहानबा कुमोन थरोम दा वांगांगदुना मुख्यमंत्री हाई अबोरमई केस हौजे थिजली अमदी अचुंबा वायल फंगलबा याय केस असि हौजे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना थिजलिबनी अबोरमई हाकिबा थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना हिंसा तौरप मतमदा कैदोंगैदुसु येंगदुना लेथोक्लोय अबोरमई की मिंगदा मेमोरियल पार्क अमा साबगी मतंगदा मुख्यमंत्री हाई सरकारना मदुगी तौफम थोप थबक पाइखतनबा खनगनी अदुबु मतम खरदी चंखिगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौजिक की मतम असि लान की मतम नति हाइबा वाफम अदु पलदुना मुख्यमंत्री ना मियामना हिंसा थादोकनबा हाइकी हिंसा अमसुंग अखोई मसेल की मरकता खतनबना समाज असिदा चौखटपा कैदोंगैदुसु पुरकपा ngamloi मरम मदुना अखोई मसेल की मरकता नुंसी चानना अमत ओइना हिंगनबा होटनरसी हाइना सिरि बिरेना अपील तौरी चुराचानपुर तमेंगलोंग अमसुंग चांदेल जिला दा PMGSY की मखादा लंबी सेमनबा लुपा कोटी चहुम थादरगा थबक अमत पाइखलमदबा अदुबु CBI दा थिजलहनबिनबा कांग्रेस ना दाबी तौरी इम्फाल की कांग्रेस भवन दा पांगथोबा पाउगी मिफम अमदा MPCC की प्रेसिडेंट के मेगाचंद्रन हाई चिंगी जिला अहुम असिगिदमक PMGSY की मखादा थादकीबा सेनपम सिंह लोकथोकलगा थबकती पाइखलमदबा कयामरुम थेंगनरे मसिदी अचौबा स्कैम अमगा चप माने केंद्र सरकार की फजखरबा स्कीम असि इंग कुमजा लिसिंग अनि तरानी पांदगी हौरगा चिंग द थबक अमत पाइखतना लुपा कोटी कैमरम लोकथोकी बाहाइबसी लाइबक थीबनी मांगनाइ चिंगी जिला सिंग द चखोत थौरांगी थबक सिंग पाइखली हाइना सरकार हाइजरबसु थबक ओइना पांगथोक्तबना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा मतमदा खुदोंचादबा कया मायोकनरकनी श्री मेघचंद्रन हाई दोल असिना पुखलकलिबा असिदी सुबनतगी जिला अहुम खक्तगिनी अतै जिला सिंगदसु असिगुम कया लेरंबा याय मरम मदुना वाथोक असि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमा नत्रगा CBI दा राज्य सरकारना चिजलनबा होनगदबने सिंगी डिस्ट्रिक्ट अहुम
Suchanpur, Tamenglong, Amadi, Chandel. Equina reliable source tagi Pangjaba, official singi Karikay Amama, Mayamekoi, Pangjaba reporter. How's it like to see Karor Sahum Hena, Tabaksi, Pashadi, Lotokraga, Tabakti filled the deal of the Baita. Aduna is a very big scam. Masi Pashazi district home Chinsi Tabakara Kangartaga, I heard a Tijaluba Matamda, a Sutra always comes Lagati, the Singi district Tapaki, Mayam Jinsi, Kari Kari, Tawaram Gatagi, Hibasi Singavisum Hengale. Aduna, some investigation Nama, Manipur Sarkana, Masi Institute of View, CBI Gumada, Masi Shinaraga, Masi Kesi, Packet View. Manipur ngasi mioi mari nauna COVID-19 positive oiki masitharaga hauzik phawbada positive oiba apuna masing lakh ama lising kuntra mapan chanipan chure positive oiba mioi ani naba phagibaga loinana naba phaba apuna masing lakh ama lising kuntra tare chatruk kuntaruk chure naba phabagi chang chada marphudrani pan dasmik mari mari ni hauzik active case kuntaruk leiri tabiriba pawasi akashbani imphal degini Lilong the Labour Popular Front of India PFI gi office ngasi National Investigation Agency NI na thi humgi thabak chathakre akan baseksil thawrang marta NI na Lilong Bazar Labour PFI gi office ta thi humgi thabak adu chathakibani aikhoi gi thawal pawmi soibam binoin hai NIA branch office Imphal gi DSP JS Rautela na luchingba NI gi team asina ngasi nongalam dai pung 3:30 dagi ayuk pung 12 khara helakpa adwai phawba office aduda thi humgi thabak chathakibani team asina PFI gi Lilong ataw khongda leba General Secretary Mohammad Rafiz Uddin bu mahaki mayumdagi lokotlaga office so hangalaba matung thi humbagi thabak adu chathakibani thi humbagi thabak chathaba aduda PFI gi President Mohammad Abdullah che samsu kauduna saruk yan ki pung mapan hena chathakiba thi humbagi thabak aduda NIA na PFI gi head office da leiba che chang kaya marum makhata na thijinabagi damak lokot ki hari NIA na thijinbagi thabak adu loiraba matungda pawmi sing da wangang da front asigi President Mohammad Abdullah na hai PFI asi Bharat ki kachin koya thungna leiriba miyangi sangstan amani front asina ngasi phawbada Bharat ki sangvidhan gi mayokta leiba sangstan amataga samnaba leite makoidagi mateng lobusu leite PFI gi office ta thiumbagi thabak asi leibak asigi mafam kya da leiriba office sing su chathaki hari National Highway contractor ki nung dolan maya da ngasi nungthil chingning khaira padagi lambi asida gari satpada yadaduna pung kaya marum panduran laiki chingning khaiba aduna maram oiduna mal yawa gari sing nakal anida panduran laiki gari khara amana Imphalom da halan khraga khara amana Bishnupur Topul lambi rom da chalanki excavator season da lambi ta topagi thabak chathari hari Akashbani Imphal gi FM Sangai channel da ngasidagi Imphal shargi kudaki oiriba traffic ki pibam live oina santokpa hore Raija gi Director General of Police DGP P Dongel na ngasi ayuk Akashbani Imphal gi office complex ta pangtopa thorum amada live traffic report ki thorum adu hautoki traffic ki pibam asi matam gi oina update tawgani thorum adu wangang bada DGP hai Akashbani Imphal da sandokliba kudaki oiba traffic ki pibam asi miyamna tabiduna makoina lambi adu karigumba yamna sille khanglabadi atopa lambi amada satpa yanabagi khudongchaba lawbiu Our gratefulness to the All India Radio Department as well as the Police Department also for this Chigumba program Aphaba plan to was yam thagatle aduga I also thank the All India Radio for recognizing the work of the policemen maram di hozik the only sunshine rain gi haibane saib khoina uphul gi khallo or gari gi smoke gi exhaust gi oh whenever I pass I also always try to salute a traffic policeman even though they may not salute me because I recognize the value of their work also the gratefulness to every traffic policeman VDF suyawi home guard suyawi adu suloina police traffic gi it is such a day in which we honor them. Ideas it will be some from us, but mohoi gisu contribution so So we also thank them and. Awang nungpok lamdam da hauriba manam nungsiba amasung hidaki magun chenba pambi sing thaba sendok sadokpa marketing tobagi matangda nomagi workshop ama Senapati Zilla gi DRDA conference hall da pangtokre CSIR Northeast Institute of Science and Technology Jorhat Assamna Senapati Entrepreneur Association ga punna sinba workshop adramiyo isama hena saruk yaki thormaduda CSIR gi scientist singna hiram asiga mari lenana wangangki Ayushman Bharat Divas ka mari lenana jila thaki oina layekpa amasung slogan ibagi chayeng ngasi Churachandpur Higher Secondary School Churachandpur da pangthokre District Administration amasung Zonal Education Office Churachandpur na punna sinba thorum aduda mahiroi nipu henbana saruk yaki
सोशल सिक्योरिटी स्कीम अमा ओरिबा अटल पेंशन योजना पीएम जीवन बीमा योजना पीएम सुरक्षा बीमा योजना की दमक कानब फंगबा यारबा मियोइसिंग ngasi बिष्णुपुर जिला की म्युनिसिपल एरिया सिंग नंबोल ओइनाम बिष्णुपुर निंगथोकोंग मोइरांग क्वाक्ता अमसुंग कुंबीदा मरी लेनबा बैंक सिंगदा एनरोलमेंट तौख्रे Technique of paper setting and evaluation haibasigi matangda numit umni chathagadaba workshop ama Ukhrul Higher Secondary School da Council of Higher Secondary Education Manipur gi chairman CH Sharat Singh na hawdokre Ukhrul amasung Kamjong jila gi oina pangthopa workshop asida jila ani asigi Higher Secondary School singi lecture cham yangkai romna saruk yari Maharaja Bodhchandra College Imphal gi oina BA first semester gi students induction program hayeng college asigi multipurpose hall da pangthok lagani hari college asigi principal na topa chero laman hai induction program asida oja sing non teaching staff amadi BA first semester gi mairoi sing sungsoi soidana yawgadabani Anglo Manipuri Lal lising machanipan marpudra mathoi ga mari lenana aroi ba ya hip tan kraba athoba singi mafamda langban thagi haitha lekha katpagi thoram ama nomaizing numita justice committee na sinduna pangthok lagani khongjom tengo lekai community hall da pangthok kodaba thoram asda mipung khudimangna saruk yabinaba appeal tawrakli Uripok Kangchup lambi pangthok pana maram oiduna naurem thom laisam lekta leiba Swiss Belp hongdok ongjing tawgadabana thangja amasung nomaijing numita Kangchup extension gi makhada leiba mafam sing ising phangloi hairi maramaduna Kaisampat Satang area Nepra Menjor Thiam Lekai Sangai Pro Irom Pukri Hawam Marak amasung Jingtham Lekai gi mafam sing ising phangloi hairi Akasbani Imphal gi ipau kangbu amasung Raija gi Art and Culture Bibhagna punna sinduna sahi ama chupna mai pakna irai numit khuding gi pangthokkiba Azadi ka Amrit Mahotsav quiz program gi aroiba mana yenthokpagi thoram hayeng pangthoklagani Imphal gi State Museum gi complex ta museum asigi yangkai humdoi suba foundation day ga mari lenana numit asigi nungtil pung ama taba matamda pangthokkadorba mana yenthokpagi thoram asida episode 38 dagi aroiba episode yangkai manga phawbagi manungda winner oikraba mioi singna soiduna lakpinaba Akasbani Imphal gi ipau kangbu amasung Raija gi Art and Culture Bibhag ki maikai digi khanganjari Pradhan Mantri Narendra Modi ki pungning gi wa man ki baat tha asigi kunmanga nomaijing numita santokani handaki asina Pradhan Mantri gi marfudraw hundoi suba man ki baat ni Akasbani Imphal su Kangla amasung Changai channel animakta Pradhan Mantri gi pungning gi wa man ki baat relay tawduna tahangani Pradhan Mantri gi pungning gi wa hek loibaga masigi Manipuri wantok Akasbani Imphal na santokani masi numidang pungni panda su amuk anna santokani LRS Churachandpur na su thoram asi relay tawduna santokani Mar Paite Kabui Thadau Mau Paumai amasung Tangkul Londra mathangi numita sandokani Kendra gi Communication amasung Electronics amadi Information Technology Mantri Ashwini Vaishnaw na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na sahi asigi October gi ahan bachairol da leibak asta 5G service hawdok lagani Mumbai da Global Fintech Festival lising ani kunithoi da wangang aduna Shri Ashwini na hai sahi ani gi manung da sarkar asina leibak asigi mafam khudimakta 5G service phangan mangam lagani Kugang khudimakta digital service phangan ba haibasi yamna tangai fadi hairadna mantri na hai kugang khudimakta digital phangan bagi damak sarkar na $1 billion kuntra sading tawgani mangnai hojik 4G bandwidth seasonariba amasung tungdana 5G bandwidth seasonaduna khungang sing samnahan baga loinana naha singda digital lamda anoba inot ama piragani Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na ahumlok suba lok manthan Guwahati da hawdokre thawramadu da wangang bada Uparashtrapati hai debate amasung khananena ba haibasna lengak sasangi apaba kudamni mangnai lok manthan gumba thawram asi yamna maruiba thawram amani masina lebak asigi kala sanskriti gi kumaising adubu ningthina uthopa ngamli thawram masina awang nongpok lamdamgi kala sanskriti amadi mauksa dagi leiraklaba loksingyan amadi heritage pu bharati atai mafam singda uthopada chauna mateng oigani Ngasigi thawramaduda Assam gi Rajyapal Professor Jagdish Mukhi amasung Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma su wangangki thangja numita loisanbigi thawramda Kerala gi Rajyapal Mohammed Khan saruk yagani Aroibada maroiba pau Kendra gi mapan thoram Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Hari Bharat Sarkar na malengi oina lepa matamdagi chahi manga ngangkana ingkumja lising ani kun mga phawbada leibak asigi TV laina mutatnaba pandam thamle Mukhyamantri Nongthomam Birena Raija se leiriba jati Kangrup Singh Santi oina nungchi chanana amato oina leiminanaba appeal tawri Manipur gi Chingi jila ahumda PMGSY gi makhada lambi semnaba sel thadakhraga thabak paikhatlamdaba adubu CBI da thijalhanbinaba Congress na dabi tawri Lilong de leba Popular Front of India gi office ngasi NIA na thihumagi thabak chathakre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na mathang thagi ahan ba chayolda lebak asida 5G service hawdok lagani pau loijare